Muyoro ryuzuye igishimo n'umunezero. Umuramyi Prosper Nkomezi yanditse indipaji nshya mu rugendo rwe rw'imyaka icyenda amezi mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Ni mu gitaramo cyabereye muri Ubumwe Grande Hotel Muyoro ryo kuri uyu wa gatanu tariki 20 Ukwakira 2025 ubwo yamurikaga album ye ya kane yise Warandamiye Yegurira. Imana nashimira abantu bamubereye inkingi mu rugendo rwe rwose, kuko byari bitezwe. Prosper Nkomezi niyakoze iki gitaramo ikirango gusa c'indirimbo nshya. Ahubwo yagihinduye umwanya wo kwitura abantu bamufashije kugera aho ageze. Mu buryo butunguranye yahaye ibikombe traits n'abantu n'inzego yita abamubaye hafi mu rugendo rwe rwa muzika n'ubuzima bwo kuramya Imana. Mu bashikira igihembo harimo abayobozi, abavuga butumwa n'abafatanyabikorwa b'ingenzi bagize uruhare mu rugendo rwe, barimo Johnson Karamuzi, umuyobozi wa Advocates for Africa, Emmanuel Gasangwa, uyobora Holistic Consulting Center Regidi, Wilson Mungwema, umuyobozi wa Sensiterity, Pasiteri Edith Mutesi, Justin Lusiga, Josephine Carrier, Regis Biringiro wa Saltel, Willy Emmanuel, Director Musinga usanzwe ukora amashusho y'indirimbo ze, Revin Ngarura Jim, umushumba we muri Zion Temple, Iviel Joshua, Minisiteri y'urubyiruko n'iterambere ruri buhanzi, Producer Bruce Giro wakoze album ya mbere ni ya kane Warandamiye ndetse na Israel Mbonyi. Muyo wakoze ku mitima ya benshi. Prosper Nkomezi yashikiriye Israel Mbonyi igikombe c'ishimwe, amwita umuvandimwe, murumu w'Imana wamuteye imbaraga muri binshi. Ati Israel Mbonyi ni umwe mu bantu bambereye urugero ubugundi Imana no gukomeza gukora umurimo wayo mu bicisha bugu. Muyoro ryuzuye igishimo n'umunezero. Umuramyi Prosper Nkomezi yanditse indipaji nshya mu rugendo rwe rw'imyaka icyenda amezi mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Ni mu gitaramo cyabereye muri Ubumwe Grande Hotel Muyoro ryo kuri uyu wa gatanu tariki 20 Ukwakira 2024 ubwo yamurikaga album ye ya kane yise Warandamiye Yegurira. Imana nashimira abantu bamubereye inkingi mu rugendo rwe rwose, kuko byari bitezwe. Prosper Nkomezi
yakoze kigitaramo kikirango gusa c'indirimbo nsha. Ahubwo yagihinduye umwanya wo kwitura abantu bamufashije kugera aho ageze. Mu buryo butunguranye yahaye ibikombe traits n'abantu n'inzego y'itanu abamubaye hafi mu rugendo rwe rwa muzika n'ubuzima bwo kuramya Imana. Mu bashikira ibihembo harimo abayobozi, abavuga butumwa n'abafatanyabikorwa b'ingenzi bagize uruhare mu rugendo rwe, barimo Johnson Karamuzi, umuyobozi wa Advocates for Africa, Emmanuel Gasangwa, uyobora Holistic Consulting Center Elide, Wilson Mugwema, umuyobozi wa Sensiteri Didi, Pasiteri Edith Mutesi, Justin Lusiga, Josephine Norie, Regis Biringiro wa Saltel, Willie Emmanuel, Director Musinga usanzwe ukora amashusho y'indirimbo ze, Revi Ngarurajin, umushumba we muri Zion Temple, Israel Joshua, Minisiteri y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi, Producer Bruce Giro, wakoze album ya mbere ya kane, warandamiye ndetse na Israel Mbonyi. Mu buryo bwakoze ku mitima ya benshi, Prosper Gomez yashikirije Israel Mbonyi igikombe c'ishimwe, amwita umuvandimwe, murumu w'Imana wamuteye imbaraga muri binshi. Ati Israel Mbonyi ni umwe mu bantu bambereye urugero rw'ubuguni, Imana no gukomeza gukora umurimo wayo mu bicisha bugufi. Imana yamunyujije mu byinshi byo kunyigisha. Israel Mbonyi wari witabiriye iki gitaramo, yagaragaje ko yishimiye uru rwego rwankomeza, amushimira kuba ubwitange n'ukuri amurikira mu butumwa bwe. Mbonyi yari mu bashigikiye Prosper mu mishinga afite imbere, akaba yamuhaye amafaranga atatangaje umubare kuko yayamwongoreye. Mu gikorwa cyabereye imbere y'abitabiriye igitaramo, Prosper Gomez yahagurutse ashimira umuryango we, by'umwihariko mukuru we wamubereye inkomoko y'urukundo n'inkunga kuva kera. Mu buburo bwatunguye benshi, yamugereye inkanka ikimenyetso cy'ishimwe n'urukundo. Yavuze ko album yensha warandamiye ari buhamya b'ubuzima bwe bwose, zimwe mu ndirimbo ziri kuri album zirimo Hembura Mwami, yakoranye na Gentil Misigaro, Ntujya Uhinduka, Itegure, Witwa Jambo, Umusaraba, yakoranye na Israel Mbonyi, Ndukoza Isoni, Sinziganyira, yakoranye na Pastor Lopez,
intije ibesha ndetse n'ahari ibiringiro. Yagize ati iyi album ni inkuru y'ubuzima bwanjye, n'uburyo bwo kuvuga ko Imana ariyo yandamiye ikanankomeza mu bihe byose. Mu gihe abari muri ubu hotel bari mu bishimo n'amashimwe, Prosper Komezi yagaragaye ku rubyiniro afite amarangamutima akomeye. Yabaye umwanya wo gusenga, kuririmba no kwibutsa abari aho ko Muramyi nyawe yaririmbye. Imana imukoresha atari amajwi ye gusa. Iki gitaramo cyasize amateka, ni tiyari iti ndirimbo nshya gusa, ahubwo cyabaye umwanya w'umutima w'urukundo n'ubudahemuka hagati y'umuhanzi n'abantu bamufashije kuba uwari w'uyu muntu.